Karamsara Divisional Committee by Lua Zizak, Salsani Lamsung Manda, Hekeba joining program. Ozagatini Kawama Rasnetik Botol Yakari Sini IPFTO join Klaipeka. Arne Bishing Tongo, Budrai Deborma, BJP team leader, so Robi Mohan Tripura, INPT, Shopon Deborma, INPT, Kornoranjan Tripura, Bo BJP, Te Shanti Deborma, Molendra Deborma, Rajkumar Deborma, Kartik Deborma, Chitra Mohan Deborma, Borokajato CPM, Borok team leader, Chindaratini total 63 family, 190 voter. Sini IPFTO join Klaipeka, IPFTO ni Tripuralen no Hamzagui, Borosumai Boksat Pinin Sini, ya free Shenai. Sekarang ini referensi sudah di mana? Sekarang ni amat Thanai Shulo tarik Kashiram Riang Parawa, care of family ni 78 voters go, or at total 268 voters. Sini IPFTO Haite and Gaborno Habai Kubeno, Lamsogo, Gamahikino, Sudu other Karamsara Simia, Saratir Brown, Omahike joining programs a little Hastinito Taku books on the Somono Koine, the Sini, Tiprasar, Mutanzakan, Lama Kashano, among the Tipralen, Abono Norogotono, Bujiwi, Sini, IPFTO, Gadal Panabagis and Tebo, IPFTO and Norno Habai Kubwe Lamsogo, they go Norok, all Sini Tipralen and no crack Panabagi, so my